Ke ngaruh ada wehi nuclear bangas tanam belekai andai bagi kamay na social media kamtam kuno bangin thought script Ya kini ke episode lawan Rasha Pida KR Enterprises. Kebai ke one stop solution dapat bagi furniture sets haki yang berinternet ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej, lor kiwe kat kum ke budget bat ke design ke bak kuat. KR ke end-to-end construction solutions naduk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani pujat haki dukan jong ke KR Enterprises ayau tumi jowai lani hai it surat shalong dapat bagi jing tip bakamnya. Perlong kini kedai ka second year jong training jongi tengi airu ni penhikai ru kumru ban shoot ban shot shoot kumru ban kiranon kamera kumru ban bu ki setup nya ga jakaru bakila penan kam bikin yo ban shoot ban snai ni video kini di part jong ka jing ka training jongi ba stayo te borok kini ki borok kai ki benta jong ka jing training hi kram piru pinang ban sungthu kumru ban shoot kumru ban edit kumru ban kren khot kamera tinggi dan hani i ba asam menta iban keren kendat ka bai dei bat kei ka bai don jingtmu hapo ka kamera lingba ka phone ni kamera ni kat ba pisngo don kam ban post ru po social media page jongki bangin page ka long ka no kam mo tikani ka di ban yarap ya ki babun ba ki ba kwa ban wan ki training khlam bi ki la ban smuthu kumnu ban nang ban penan kami kamera ban kumnu ban keren ha kamera ban shoot ban edit bat ki ki pini video mar kot ta cha ta song pi mo de pila ready ke ngaruh ada wehi nuclear bangas tanam belekai andai nakadaw ba ke jingduna. Nice. Yeah. So, I mean that was the first try. It's okay. The pika ban kampen bhai ka turu pila. The pika ban kam ban len or da kawai ba kamperu kalong. Taman ri long kisutu am. Log ngatai ye pi bala jumlian bale kam pim da sngu per shoot. Kerukom shoot jong pi kerukom kren gu jong pi kerukom appeal gu jong pi pajba kala kham long serious kenya kerukom kren jong pi kala kham long serious kenya dem which is kabaki pajba kin kwa ban skap te spang jong pi te which is good mo te first try is okay te pi kwa ban le biang ru ngin sa le taman re ngin dala pe video session ni video pi kwa ban post ru ka song pi but nganum ong bak kanu ka badai ni kanu ka balai kan song be haka nong no om nu kan song be haki audience ki jong pi ki internet ne mi video kin reply ne kin response ne mi video how to can like ne mi video kin la ne man ban connect but feeling ma to ke video so am te sebet kalong kum no te mentang ngan ai lat sei Jesse by in person ale Jess piko akan spangkai Jess spangkai buat training ni okay tip top biang katar pak keren spang training ni ulang hita pila ni tu kerteng suaru long ni yes dia begini abe dil se be kuma pikiran ki perlok am kum ta be mo kau ini kijing am kade be katu ka ba ngilong ting ngilong kende ba ban kerana kamera yo ngi bakla dadan marweru ting yang ni subiet ni ngam kwa ban keren kum tu ha sulong awkward am mudur be bigi perlok jong pi hakani kamera mo pe naik pe singi bingi don seni ne bingi don satai le pila khum baklar buat pe sakadiang ni sakamon fokus be ha kamera hang ni beng bad le pila fokus kum ni padam kalong ma kin ka pin mudur be pikiran bi ki brio te tidak pikir ha kalau tama pe kembali isa mentan bakla tama iya la kayat be ya nama beli ketu bakla pila te benda hadir no it's okay kalau mtate ti nama beli lada pila bakla si sen de piam ngan le biang pin sapoi le biang ting kanum dap so kaniril so kani be ban suabi pinadu bas tangam sule la kale be le la kale be mat bakla ma yam tama yele be pat baka khamat ko jong piam kanun bi hang tebe hapo hani po lens be ni lens ni lightly ne pe be ni woju pe changa woju pe chini ngi nomor ki ngi nomong ripi dabi baklaru menilai dabi deru menilai ngin skap ila ka jong perthai be mo dia kan ready the song you kerteng juma ada je skap mo dia ngawan hak ni training ni apa kelas apa PM
Katu betul mau pi nailek kam tu. Mo. Pi ngatip Ngali ban pedis mo. ha. So pini. Keren be jai be naik kerke. Mo. Pini pila ban sedang piom ko sedang sudah keril nei, ko ban ongku sedang sudah keril. Aku nang kay na mi pingom na. To pe kamu mau ipim ne skrip mau ni kai span skrip. So span skrip ni ke David ba pi mudur lupa ke pi pin keren. Pi ong swak ni ke shubu pi ya lima ka ri ko special ba keril nei. Ti nai play itu keril siom be ngai I kani ko ke advertisement hapo Instagram biki ong ban ai training po social media. Mentang la don hang ni menong no. Mo de bila nomor ba pi ko ban keren span jong tu ke Adam. Yo be ngai I kan we ke ada po social media hapo Instagram biki ong ban ai kai ai jing kai span jong social media. Hai di mentang la don hang ni. Makani ke di hai ngawan hang ni nomor bang sutu kum tam. Aku ban Hai ko ban lan. banyak sepang ke social media. Yes. Tinata pisa iPad ke ya Kay ka kajing mentoy. ya jing mentoy. Pi ko Di icon ni sepang ke social media. Dia mentang ala dan hang ni. Dia ngalayo jing mentoy bang kumno bagi kamay na social media. Kam tam kumno bagi thok script ban shoot ban edit. Dia pilu la da pikwa ban wan. Pila ban wan. But phone hau ni enam bodan haru. Nah, okay, dah. Betul ke kawan kanu second ke tu? 27 second. Tengah pe ke we ke reels. Bangala ba ki icon ni sepang ke social media. Dia mentang ala dan hang ni. Dia ngalayo jing mentoy ba kumno ban bagi kamay na social media. Kam tam kumno bagi thok script ban shoot. It's okay. Yes. Pi pinda da Cladon conference ka tu pi keren hapre jungi ni. Da pile marwai li pila khamla pa ban ni mo. Ti pi hapat ban kampen melian pat ban shoot bima man kapo. Mo ti taman ri ka tu pi ka tang ka framing pi kom shoot video hang ni pi mo. But Pipit ngadu ka framing, hadu ka lighting shadin, hadu kom song jong ki, kom keren jong ki, ka sound ka jing shai, berpi ki wei ka tu ing kadek ba ka ban penong pi. Ba pinyo ka content ka internet ki. Ya. Biko ban ne biang phila ban ne biang mli le. To phila ban ne da ka phone jolo jong is okay. Te tama I'll just leave it here. Mo ngan penne ani te taman repat de piko ban campaign pen bahasa susu ke song pi ko ban la pilih semua la biang katur ke song pi kini kila ya tristom kadang-kadang dia first time bingi penikai komni teman re la ya persang hi jadi piru bi ko ban yo komuni ja hikai sa phone ni number ka sabu number hapo mo perlong Lisbon